cejna zimanê Kurdî em ê parve bikin. Îro jî bi mêvanên me gelek hêja û bi rûmet me anî cem hev em ê îşev bibin mêvanê mala ve. Berî her tiştê, berî programê ez bawerim ev demên teng de tendurustiya ve bi cî de be hûn bi tendurustî bin. Em mêvanê xwe dibêjin hûn bi xêr hatin, serçeva hatin. Merhaba. Hevalên me pêşî Ahmet Jiyara. Nava xêrê de Tu bi xêr hatî. Spas dikim ji bo bernama te jî. Gelek spas. Rêna Spîro îro mêvanên me ye. Em ji wan re dibêjin xêr hatin û du mêvanên me taybet hene û hevalên me Deniz jî îro mêvanên me ye. Mamoste Seyidxan, Ozan Seyidxan û Bülent îro mêvanên me ye. Em ê gelek bi stran û bi loran û bi axaftinan em ê vê şev derbas bikin. Dîsa jî ez rijeyekê biçûk bangawaziyekî biçûk ez dixwazim bikim berî bername. Hevalno yên ku me temaşe dikim bila ji kerema xwe lînka li ser YouTubeê malpera pel fîlm bila parve bikin û bavêjin hevalên xwe dengê me daha zêtir biçin gelên me em daha zêdetir bibin mala her Kurdekî li her çar aliyê dunyayê. Berê mamoste em bi dengê te berdewam bikin. Tu dixwazî me re kîjan stranê bêjî? Stranek Hozan Serhat em bixwînin. Strana wî ya ji bo min herî xweş, herî bi qedr û qîmet. Strana wî ya berê stranê hestên te ji bo cejna zimanê Kurdî çi ye? Em dikarin vî bigirin. Yani ji xwe ziman li her qadî em dibêjin. Ziman rûmeta me ye. Ziman her tiştê me ye. Çiqa ji destê me were em bi zimanê xwe biaxivin. Wê çêtir bin. Tabii ya bangevaziya min ji hemû Kurdên me re ye. Ên ku dibêjin işte en nizanim bi Kurdî ew tiştekî ne rast. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Tarzî. Lê di malê xwe de bi zarokên xwe re, bi hevalên xwe re bi Kurdî biaxivin wê çêtir bin. Jiyan bi Kurdî xweş e. Gelek spas ji bo axaftina te bi wate. Em bi dengê te bername xwe bidomînin. û bi tembûra te. Bi tembûra min. Ez ê lêxim. Em ê kîjan stranê lêxin? Ez nizanim. Ev sürpriz bû bo min. Tabii. Tirejin roje çiyadı bre ava çemukanın ardı heline Tirejin roje çiyadı bre ava çemukanı zınardı heline Beri bangası be Xemdire evinamı velatimine Jidil deves evindarı Jikeze bida ezberindarım Jidil deves evindarı Jidil deves evindarı Bıkeri u behevarı evinamı velatimine Bıkeri u behevarı evinamı velatimine Carına
adı kevim Xeunun şeva Demir çıkınıp Hesrin çava Carın adı kevim Xeunun şeva Demir çıkınıp Hesrin çava Dibe sıtran Dinav devuleva Evi kaplı Velatımı Jidil devez Evin darı Jikeze beda Ezberin darı Jidil devez Evin darı Jikeze beda Ezberin darı Bıkeri Ubehevarı Evin amı Velatımıne Bıkeri Ubehevarı Evin amı Velatımıne Vay her biji iştera Keke Ahmet. Belê me gotibu du mêvanên me bi taybet hene li her du jî niha li diaspora Kurdî li Awropa li koçberiyê de ne gelek bi sala ye hunermendên bi qîmetin ez bêjim 25 hûn bêjin 30 sal e di nav çand û hunera Kurdî de gelek xebatan kirine em ji her du hunermendên hêja re jî em bêjin hûn bi xêr hatin programê me Mamoste Seyidxan û Bülent Turan. Mamoste hûn dengê me dibîzin? Gelek spas dengê ve baş tê min. Mamoste hûn bi xêr hatin? Şeva xêr. Cejnate pîroz be Mamoste. Spas dikim heman demê cejna hemdû civaka me û taybetî jî zaniya zanên me û kerê me pîroz bê. Helbet rojeke taybet li ser radwestê û naqebetê jî sila vorêj herkesî. Gelek spas. Mamoste Seyidxan em bi te berdewam bikin. Piştre em ê biçin ba Mamoste Bülent Turan. Roja te ya korona çawa derbas be Mamoste em pir merak dikin. Te dît dost û hevalên hêja êvar û şeva ez bêjim cem ve şevel ceme êvar e. Şeva we bixêr bê guhdarvanan û te spas dikim ji bo amadekariya we jî. Helbet rojeke taybet e münasebeta zimanê Kurdî helbet destpêkê de dema ku birêz Emir Eladet Ali Bedirxan di sala 1932 de bi têpê latînî li Şamê welatê Sûriyayê paytexta Şamê dema ku wara hawar de xist yekemîn car dest bi tîpê latînî kir. Lê ew asa sermera derbas bû. Sêsta sal yani derya bêjim Celadet Ali Bedirxan ew sêsta sal li ser kurda asîmîlasyoneka mezin her zimanê me da me nirxên me her berdewam e. Lê piştî ku va salên dawî 45 salê dawî gelek rêxistinên Kurdan yên siyasî û destgehên siyasî pir li ber xwedan ji bo ku zimanê Kurdî êj kirin zimanê Kurdî ji bin pencên kêrkirinê pêça kêrkirinên siyasî û çandî pê tê parastin pir hewldan lê mixa ve heta îro jî hîn jî li ber xwe didin ku ev zimana zindî bimêne. Ji ber wê münasebetê jî di sala 2006 de iktisadî civakî partiyên siyasî akademîsyên zimandar û sporên Kurdan
پازده گلان روژا پاراسنا زمان کردی تا البته افجبه دلک زمان ستون یا جنتوا کرده رو دکتره بیشه کو زمانو چند به هذا گریبای پاراستنا همون در خنجوات اما یا نتوامن لورا جی بلکی ام درنگ قدیل زمانی خود در کذن پشتی 45 سالا ام حالی دکنم بجن ام خوش اسیمیلاسیون دژنراسیون خوش حقیر کردن کپیتالیسم درکش مدرنیته کپیتالیسم خارزگات میتنگری و دادرکیا نت دولت روتات آن ابن وقت ترکیه پاریزن وقت پاکستان و عرب خبر پاریزن به نجات پرستان لیبا بحث هاجی خود آسیباسیون آوان در بردام جیانه کی بردام کرد. به البته جیانا کرونا ال اروپایی چاوا لترکیه لحمو دنیای هر کسی رو حال خود بن قرانتین بدنه. باور بکن همیشه جواب پراستن خیلی خود پارید نکوش کسایی بلکه زمانی خود آخر میلیون انسان ایرو به زمانی ما آخفن کردی اوقات بود زارا پایس مهنه زازات فرمانجی کلوری سوران بیش لوری گلت دوک نزدیک شش تا مهنه لبدیل باکوری کردستان پرش هم دون سخت گراندنه بلکه هم کنسی سر پاتن نرخ میگران بهایی ترسینه کامل در و پاراستن افغان دران که کرد بیشی یعنی افغان دیپچی حکومت آمده اگر من رو کردابی سریعا درک سیاست داد لیکولینر کدامیستیان زیار پوری پر هنرمندی پر دن پیشن کردان ریخستن کرد ایویت کو همو آرمان خوب زمانی که کاربن دا کو بکشت بچ زمان مبارزن اگر ام خو زمان خو آزاد میشین همه زورا کرونا ایشتن ام زورا چاو پیشن آستنتین پیرو ناوید اندر رود دن دیگاریا جهان ده همه خوشوانش به پاریزن همه هبونا خوشی به پاریزن البته لوراجی از دبیشم اگر این طبیب تایبتیش بود زمان بیشم دستریده از جلادت علی بدرخان بیرتینم و همو کسایت این پسپور کد دربار زمانی کردی دکده خودانه از وان حمیا سلاو و رز خود دیارم گلک سپاس ماموسته گلک سپاس شو ریش ماموسته تو چه خوش کردی آخفیا و خواسکا از یو کتاب آخفیا ما ولا نزانم 45 سال از درنی ولات کردستان ندیدیه باکور کردستان ندیدیه ماموسته از پشت ده سالیا خود از کردیم بوم تزانی از بریا دستیار بریا سازیا دیج دفرات گوتنه کی نزانه بوم یعنی امی گاوک دن نقاش بکن جبر کو پشت دما مروف هیم ببه و چاوا باخفه لیت گلک باش داخفی هر بیشتره از اروپا فری زمانی کردی بوم خدا هر بیجی ماموسته ام بدن گته استرانه کیجی ام گودار بکن جبر کو ام تماشاوان جی بندامه ام بدن گته ام کی جان استرانه گودار بکن ماموسته والا استرانه کی گوانا بیستی ها اتکرم که افسرو که ما برز بلند جی اجبر کل گلمه تبرز و سلاوی خودی شرمش بو حمو بشتروانه جی سر چوا ناوی وانای میرم کنم کینه وقتن سلاو رزمش بوان شهانه و میوانین هجاب دلار رزدار میوانجی سلاو خوش دارد بجم ماموسته سردم کورند نزدیکی 14-15 استران مشواره چیکر وسا اشوار رو مجول دبم یک شوان چی اوا از اشواره به تماشاوان را پرو بکم گلک سپاس ماموسته ام بگودارم
جیانی هم کتنری لو هوالو لو گرنو جبو عزادی هم کتنری واسحيرانا سودا وما وهل قيرتي بارقران واسحيرانا سودا وما وهل قيرتي بارجيني كوال سردلا بارك الروال سرملا كل كوال سردلا بارك الروال سرملا فلدا چرا دارينا او شروان يمن فندا چرا دارينا او شروان يمن پرویانو بهستن مخابن کوام بندستن ام پرویان او بهستن مخابن کوام بندستن دایکامه کردستانه دایکامه نشتمانه دایکامه کردستانه حسرتاوی ام بمستی نخشوني قاري ولا مهنا قول هنجي دو زمانا نخشوني قاري ولا مهنا امش بيرناكن ودو زاوة قد نشكين ام سوزاوة امش بيرناكن ودوزاوه قدش بيرناكن ام سوزاوه لو هفالنو لو هقرنو لو دلالنو لو هفالنو لو هفالنو لو هقرنو
لو دلالنو لو هوانو هر بجی ماموسته ساعت تا خوش يا وخشتر بری تماشاوان نجا برنامه ددومه برنامه که تایبت جبو پیروزباهیا ججنا زمان کردی ام دیسا gelek nerinci tenivîsandin em nikarin ji hemiyara em bersivekî bidin ji niha da em ê lêborina xwe dixwazin û dubare lêborîn jî em ê ji bo dive ku pîskrekek teknîkî vê derkeve em ji niha da lêborina xwe dîsa dixwazin belê temaşawan nêja me gotu bû mêvanekî me bi taybet hene îro yek mêvanên me yê din jî Bülent Turan e ev jî çend sal vê dawiyê de wek koçberî li وڵاتی ئەوروپا دژی دیسا jî ev jî 25-30 sale di nav xebata çand û hunera Kurdî da ciyê xwe bi taybet girtiye. Mamoste tu bixêr hatî bername me. Xêr davê. Çawa mamoste? Spas gelek spas mamoste. Cejna te pîroz be. Silav hene. Mamoste tu mamoste Seyidxan birastî jî gelek tişta got tu ji bo wateya vê rojê çi difikirî dixwazî çi bêjî ji bo gelên me û ji bo temaşevan Berê her tiştî ez jî lêna zimanê Kurdî Gulanê ez pîroz dikim û hemû gelê xwe ji zarok heta heftê salî em bêjin ji heft salî heta heftê salî heta yek salî heta heftê salî nû salî sed salî ez bêjim bi Kurdî jiyan xweş e rastî jî Kurdî yani mesele Kurdbinê mesela eman demî de dîrokî jî yani dema meriv behsa netev dike yani hêza netev an jî hebûna miletekî netewekî meriv kana bêje bi ziman dibe yani bê ziman netewek çê nabe yani Konfüçyüs gotina xwe da dibêje ger rêvebirina civaka bidana min bêguman ez ê bi ziman dest pê bikirama dibêje ew xwaz giring e yani ziman ji bo gelê Kurd jî ji bo hemû netew giring e lêbe ji bo gelê Kurd bêtir giring e dîsa pêgala civakê bê ziman nabe yani ancak meriv kana pêgala civaka xwe yani bi ziman hêyî bike bi ziman çêke dîsa hebûna netewê kana bê bi ziman dibe yani millet bê ziman nabe yani çêbûyîna millet bi ziman dibe netewek tenê bi zimanê xwe dikare li ser linga bimîne û gelê Kurd jî yani em kanin bêjin 20,000 sal e bi jiyana xwe bi zimanê xwe çêkir yani afiran ew heta vê gavê jî bi devkî em bêjin bi saya dengbêja bi saya wêjeya Kurd bi saya folklora Kurd saya çanda gelê Kurd heta niha zimanê xwe jî derlemendiya zimanê xwe jî heta îro anî vê merhelê ev gelekî pêwîst e giring e belkî dewletek wisa em bêjin dû dirêj ava nekirin yani ava bikirin kirine jî yani Kurd demê de ava kirine lêbes ew xwe saz milletekî netewek milletek zimanê xwe heta niha hatiye ev gelekî qîmet e gelekî qîmet e dîsa em kanin bêjin ziman netewek dikare yek bike yani yek bûyîna netev jî bi ziman dibe saya ziman dibe bê ziman yek bûyîna netewek jî çê nabe edebiyat, müzik, hukuk, zanistî, felsefe, ilm hukuk heta em bêjin folklor bi ziman çê dibe yani dema meriv çanda milletekî bipirsit bêje çanda milletek çawa derlemendiya wî çawa ye meriv kanin zimanê wê milletê mêze bike vê demî dawî da lêkolîna ku hatiye çêkirin jî zimanê Kurdî yani piştî em bêjin Almanî heştemîn sıra heştemîn dayî derlemendiya
zamanı kuruyor. Her kurut kadar yarada ya da sentanın alifacı şu kapıdaki İstotun manada gerekmeli civa kafayı bu zaman ifa peş verdiler. Zaman ifa civa ki peş verdiler. Em kanun bu sabecin. Hanım mesela tu jivakimin piştre kurmancıyım bu ezvarım. Ne var? Rast ez bu yani sadece bir notu programda Verin. bu ki saziya navenda çanda Mezopotamya ez Kurdiyim bu evj bu müziği rümetek mezene boçe yani ev saziyo dezgahimizi hadi katına zamanı Kurdiya gerek rolün mezun Avrupa evveli Seyhan zana evvel Seyhan 6 sale nabdikari dayı yani haştı dudu hatta naha ev karubarı çandı baş zana o hemen demin de evci kare meşandı yani imkanı 6 sale 6 sale notu hatta naha Buhari embici Bakur'ı da Bakur o Türkiye dacı. Abi ne çanta Mezopotamya rol ekipin mezunuyuz. O ama işte Kudi navenda çanta Mezopotamya'da. O kadar bayağı green bu. Hakem Hüseyin Tanış, İsmail Beşikşi, Rahman Dürre, Taybettin Yapsa, Şervaniye zamanı Kudi kırım. Parasına o kovarek medafısı kovar revşen ev kovar revşen gibi andara Beri mamoste temaşavanın medbeje hun pır da akfın kat stran hun nabejin tkari stran hekim merabeji tabii yani kalime repertuaratı da çi heye euro mamoste hun çi peşkeşi bikin jibo temaşavan Sıdan hatta medbeji Kerem Kemal Usta. Kerem'de ben sağ. Dengi temramı çalar Deniz Hanım. Zaman kaçımarasın serpeneman Ah hey velat ah hey zaman kaçımarasın serpeneman Dıl ağa çok çiçeğe Kursen ağa bu ne şaşağı Dılakha çok çiçeğe Kursen ağa bu ne şaşağı Kuhanati yavru hayati cimre ziyareti ya kakavelan
خشك قناتي يا حياتي جملة جارتي يا خوانات دلاك شاق شاقة فرسنا خافة بنا شاق شاقة دلاك شاق شاقة فرسنا خافة بنا شاق شاقة حقاني هما معشوق الثما بيت الثما خوانات حقاني هما معشوق الثما بيت الثما خوانات دلعك شاق شاقة كل ساقة بنا شاق شاقة دلعك شاق شاقة كل ساقة بنا شاق شاقة مامۆستا ساعتا تا خۆش حتى خوشتر مامۆستا هونسەر خەتێ بسەکردن ئەم بزڤرن ئەم بەرێ خوا بدن mêvanên me stüdyo bi rastî jî em îro nizanim sosyal mesafe me hal kiriye ne var? Problem tune ne? Paşin ben bira rexne nekin. Hevalê Rêna Spîro tu demên koronada dema xwe çawa derbastî kî? Yani ez li malim yan jî ez derim min de hevalekî mîna te, mîna Deniz yan jî mîna Ehmed dema xwe bûye derbas dikim. Ez û hevalê Deniz me di nav demê koronada me albûmekî xilas kir. Yani ji ber ku demên wisa em carna em ji xwe re difikirin jiyan hingî wek ave diherike mirov nahî zanîn çi dike. Yani hingî ew qas demên wisa vir û vala çê dibe carna. Lê ew demên koronada carna mirov ji xwe bi xwe difikire dema wî daha zêdetir çê dibe. Me wisa fikirî ya me got heta niha 4 sal mesela me albûm çê nekiribû me niha çêkir. Tu dibêjî çima yani ew qas dema me jî hebû yani çima ew demên me wirt û vala çû tu ji bo çi difikirî yani pêşerojê de afirandinekî te heye gelo? Yani ez beriya wî bêjim ev roja pîroz li serî da dayîkê Kurd û hemû Kurdistanê pîroz dikim. Ziman bi rastî jî em dibêjin mamoste hunermend dibû ku kedekî dabin û bidin jî êk digerê da heta îro kedê danem beş navber me jî tewîn lê sereke Amerikanê bêje dayîk û bav di malê da mamostê herî mezin ewin. Eger ku em bi zarokê xwe ra bi zimanê xwe neaxifin bawer bike em nikan çanda xwe ji bi zimanê xwe pêşkêş bikin. û ser milê afirandinê bi rastî nij bûyî korona divê demê de ez nesekînî min tişt afirandî lê ji ber ku zanîn derfetê teknîkî ji ber ku çê nabin di ser malpera dem bi dem em yayînê zindî jî dikin belkî taqîb dişopînin bûya wî em ji gel re pêşkêş dikin yani çi kêmanî çêwim hênin ew gel zanin yani em nesekin yani em dema vala derbas nakin berê berê bêguman gerek mirov nesekine yani tim karê me ew e û em jî gerek em moral bidin bi rastî jî gelê me yani ne tenê Kurd Türk jî biyanî jî hemî aliyên dunyayê vê koronada dîtin yani talukeyekî mezin heye yani hinek kesan dixwazin millet bikin robot yani bila kes hestên wan nêrînên wan bila ji têk biçe tenê wisa wek robotekî herkes bibe wek robotek rast e yani mirov tabietî jî wan tişta da di milê çand û huner de me gerek moral bide ji bo gel em jî spas dikin ji bo hatina te vê programê û em stranekî gudar bikin ez bawerim zimanê tê dayîkî ya dimilkî ye ne war zimanê min zaten ez bi xwe dimilim berê ez jî piştê 13-14 sal şû da kurmancî fêr bûme axaftina şey li peyva dimilkî an jî zazakî mirov dimilkî ne war berê em Rêna Spîro gudar dikin
Estore nozer yamın rakiri Betori kilame khuvajiri Estore nozer yamın rakiri Betori kilame khuvajiri Hayli vaktina nali nazeriyam üstüne çimim rejiye beto Dein daretiyo estore mineto Hayli ben lari yameneto zalina iroşnemeto Dein daretiyo estore mineto Meymana kızriyatu aspara Uninde fetlina Gullatu bua gulla usariya Zerimde çerkhina Meymana kızriyatu aspara Uninde fetlina Gullatu bua gulla usariya Zerimde çerkhina Zerimde çerkhina Estore ne cane khurakire Betori kilame khuvajire Estore ne cane khuvajire Betori kilame khuvajire Aşkını demu devrantiya Rosiyantiya tarihe dünyada Deindar etiyo estore mineto Aşkını demu devrantiya Rosiyantiya tarihe dünyada Deindar etiyo estore mineto Meymana kızriyatu aspara Unemde fetlina Gullatu bua gulla usariya Zerimde şerkhina Meymana kızriyatu aspara Unemde fetlina Gullatu bua gulla usariya Zerimde çerkhina Zerimde çerkhina Etoz yoş bu. Tizani Aliye Kemeji zaze ez bixwa astê xwe ji sewregîne malbat hem kurmancî daxivin hem jî zazakî lê me du zimanê jî Sûde negirt. Ji ber ku ez li Evkê mezin bûm, li Rojavayê Tirkiye mezin bûm, piştî 10 salî ez hatim Amedê. Piştre saziyê em kurmancî hîn bûn, zazakî jî dîsa em hîn nebûn. Bi rastî jî gotina te rast e, yani malbat di vê rewşê de pir mühim e. Yên ku di malê xwe da Kurdî daxivin ew me pişek şanstirin. Em bêşans Em jwana bûn. Belê. Ev bir şans em bêjin. Belê em dîsa berê xwe bidin Almanya, mamoste Seyidxan ez warim karê wî jê heye. Em ê mamoste dengê min tê? Belê. Mamoste em ê gotina te dawî bigirin ji ber ku ez zanim karê te heye tu biçî weşanekê din
ام زیده وقتی تجی نگرن ام پیامت داوی و سترانه کی ته داوی ام گودار بکن و ام تبره بکن gelek spas dikim. Spas dikim ku ve taybetî jî ji bo devokên me hem di milkî zazakî jî wexistin mêvan spas dikim. Gelî dost û hevalên hêja û taybetî jî kesê li me temaşa û guhdar dike. Em weke civak belkî weke take em zimanê xwe dizanin. Weke yan take kesekî gelek ji me zimanê xwe dizanin bi axivin bîstê bikin. مخافة أمك الجباب كورد لباكوري كان بنت تهديد أسيميلاسيون كيدنا أم جبير ناكن دسكفتيا مهنا مخافة أبا دسكفتيا إيروج عالي الدولة أكبر مهابة دستريد شارع دارين ما سازين ما دسجين ما دبن تهديد كما زندنا وإيروج يك بيكاش دستي ما دچن أبا دسكفتيا جبركو یکمین جاره کرد آزاد سریح دیده یکمین جاره کرد آزاد زمان فتاقفه یکمین جاره کرد آزاد آزادیه دفاده بانا سبب که سرکه کویرو دولت انداکر هست و که اکتب محکر باکور کردستانشی دست تابج ساعتی و دستگاه می کنده کلتوری و نرخیمه دیگره و تایبتی جید ما سازی قد که پیوسته که اموک جواب فکر نه وکت حکایه کی ام وکت حکا بلکی دکارن خو بنویسن ifade بکن دگلک شواره ده بلکی هنک ده بیشم گلک نرخی مهانه کوبریا بیشم کووار و روزنامه و نویسه ده خو ifade کلی مخابه جوال کام بر با اسیمیلاسیونه که و بر تهدید که اسیمیلاسیونی و دچه پیوسته کو ام نفشن ماین نفشن دهاتی باش وان آگاهدار بکن وان بستران خوا نویسین خوا تشویق بکن زازایی به کرمانجی به لوری به کلهورلوری به همو زاروای خوا باش بکار بینن ام اینات بکن بهور بکن اینات از بیشم اینات چیه ان رک به کرمانجی کردی جرد بیشن رک ام رک بکن کو de bazarê de di sûkê de danûstanê de di alverê de di stranê de di awazê de di nivîsê de di hemû şêwazên jiyanê de bi zimanê xwe em li ber xwe bidin da ku em vê tehdîtê ser xwe rakin careke dê spas dikim ku wez bû mêvanê we spas Em spas dikim mamoste vê derê Amedê heta Almanya ciyê ku tu lê dimînî em silavên xwe germ ji ter dişînin gelek spas baş stranekî bêjin hok stran gelekî kem Mamoste daxwaziyekê heye mamoste bibore li nêrînan de min dît dixwazin gulazer gudar bikin ew rehmel dê bavê te bixwe hezir yani wî gel dixwazim mamoste ez naxwazim ez ê tam yek emsalê wî de ez ê yekê pîşim yekek kevine ku dilê de zimanê me bê tamam mamoste em gudarin ê bixwazim ji wan kesê ku dêxwazkirinin ew jî stran ciyê kevin yani ji gulazer kevintir e kerem ez ke ê mamoste bêjin ji bo hemû dayîkên me û zarok û nifşa û hemû bêdervan e دایه وز خاطر جتا دخوازم و ام دنوزانین و سرفرازم دایه وز خاطر جتا دخوازم و ام دنوزانین و سرفرازم نبیش کرمن بویش خیا دبم شورشگر لسر چیم نبش کچامن بویش خیا دبم شورشگر لسر چیم
Biçim serçiya serez ozanan Cevi dili büküm dervan kuluşana Biçim serçiya serez ozanan Cevi dili büküm van kulu derdan Dibim kaçuğu bevre rabim Şme behebine evvel zindanam Dibim kaçuğu bevre rabim Şme behebine evvel zindanam Caye botani dibim şöreşker Hem rızgar kin her ciyude ver Caye botani dibim şöreşker Hem rızgar kin her ciyude ver Eğer şehit bim naime inkar Sermindaki ala soruzer Eğer şehit bim nabime inkar Sermindaki ala soruzer Gelek spas mamoste em dîsa ser navê temaşevan û mêvanên me em dîsa dibêjin ji bo tevlîbûna te em gelek spas dikin bi hurmetekî mezin tebrê dikin. Mamoste Bülent Turan tu dijî? Deng ştê dernayê ji ber vê min pirsî. Eger tu min nekujî Xwedê neke, xwedê neke. Xwedê te serê çand û hunera Kurdî bila kêm neke. Estağfurullah. Mamoste desturate ez ji stranekî bixwînim, desturate heye? Estağfurullah. Destur şiye. Ji ber ku tu hevserokê hunermend daye ji ber vê gerek em pêşî destur bixwazin. Ana estağfurullah. Destur fatırın Belê temaşevan nêce em jî demek nêz de me albûmekî nû derxist stranekî di vê albûmê de ez dixwazim bistrêm. Strana Diyarbekir. Diyarbekir, Diyarbekir, navete şerin mecbir nekir. Diyarbekir, Diyarbekir, navete şerin mecbir nekir. Bixwîne soru bu axwelatên te berxwedana te mecbir nekir. Bixwîne soru bu axwelatên te berxwedana te mecbir nekir. Diyarbekir, Diyarbekir, navê te şerin mecbir nekir. Diyarbekir, Diyarbekir, navê te şerin mecbir nekir. Diyarbekir tüpür şerini, tuvak aleki rengu rengini. Diyarbekir tüpür şerini,
Tuvek aleki rengu rengini Evre çaku hevalan vekir Eme vereçe herdem bijini Evre çaku hevalan vekir Eme vereçe herdem bijini Diyarbekir, Diyarbekir Berxwedan atey mecbir nekir Diyarbekir, Diyarbekir Berxwedan atey mecbir nekir Diyarbekir tujmer paytexte Eme tebxemlinin bi tacu texte Diyarbekir tujmer paytexte Eme tebxemlinin bi tacu texte Ger irobe heskesi bebe Ala rengin bakın ser bürcente Ger irobe heskesi bebe Ala rengin bakın ser bürcente Diyarbekir, Diyarbekir Berxwedan atey mecbir nekir Diyarbekir, Diyarbekir Berxwedan atey mecbir nekir Saat hamı xoş Gerek spas Beri mamusta dengemitte Dengette başta yani. Mamusta em nizanım demame çıkmaya havanın reji çıkar demame maya 15 dakika falan dem avka zuçu ya em zedetir bikin bula nif saat cem zedetir bikin nabe Dem zû diçin ji bîr nekin. ji ber ku heval çene stranekî gotin û mamoste bilen jî pir kurt axivî em naxwazin bu saat em zû program xilas bikin mamoste em dikarin stranekî din jî gudar bikin Elê stranekî din ji ber ku îro cejne em dibêjin cejne em pir axivîn tu zanî mamoste temaşewan jî gelek rexne dikin bila hayatê jê hebe Tamam ez napêvim Tu bipêve mamoste em napêvim Yani mamoste em dixwazin em dikarin stranekî bixwazin kî janî Ez dixwazim tu strana ez qurbana wan çavê te bixwînî Na ve işte ve me pir xwe Kerem ke mamoste tu çi bixwazî bixwîne kerem ke heneka dikim مشاهدی بخونه کدی تسلامه بی خودی مشاهدی بخونه کدی تسلامه بی خودی اشکم خدا هرم مسافرات یار ندی مسافرات یار ندی خونه دم خونه بینادر من گرمه اشبکم بای حالی خود لتشیه ندیتمه خونه دم خونه بینادر من گرمه اشبکم بای حالی خود نتشيا ناديتنا
روشو آقا برسی ساره غریبیم نواره روشو آقا برسی ساره غریبیم نواره اوران گرتی و باران باری بتجيال من صاره بتجيال من صاره خونا رمضان خونا بنادر من كونا اشبكم بوي حالقه نتشيا نجتنا خونا رمضان خونا بنادر من كونا اشبكم بوي حالقه نتشيا نجتنا ظالم هيا بلا منا من بوتها تد ظالم هيا بلا منا من بوتها مناك وابي قديمة تبخفا من بوتها تبخفا من بوتها خونا رمضان خونا بنادر من قلبه الشبكة ضي حالقة نتشيا نجدنا خونا رمضان خونا بنادر من قلبه الشبكة ضي حالقة نتشيا نجدنا وای هر بیجی مام استه ساعت حتی خوش تستران دایکامون گود تزانی نه؟ استران دایکامون نه ام به درجه سراوین خواه جرا دشینن استران دما دنگه تا بیست ساعت گریا بو گرک سپاس همو دایکن ولاتن ما و همو دایکن کردستان و همو دایکن دلشوات را بلاوره استران ماموسته زیده دما من اما ام جنها دا سپاس تکن جبو تبلیبوناته از زنم دما من نیه که دنابرا دا ساعته که از باورم زیده تنگرن دواشانه ده ام از و حوالی سمی و حوالی ریناس و حوالی احمد ام بردوان بکن ام سپاس دارن جبو تبلیبوناته ام ججناته دوباره ام پیروز دکن گوتناته ام داوی بگرن ام تا بری بکن انجي جاينا حمود قال لي بيروز كرم جاينا زمان كردي بيروز به وجلوكي حتى هاي كوباراس نجي يك دايكن يعني بيغمان دايكن زمان كردي زمان يعني كردي حتى بيروز انيه دايكن لبس ايرو رخنا كيجي بوته وجبو برنامجي يك جمتن برنامج ده ابجي رخنا كيشك بوته ده راست تمام است تو مفتاری اجی حوالی رجی رخنه دکم Ama mera yani gerek züvederi de gerek zün براستی ما است ما داخواست کربو من حنک کرگاوکدن ما داخواست کربو تکنیکی کی پروبلمی کی تکنیکی درکت جبر ویت نکاری بو تبلو به میوان کربو یعنی Ali hayamın heyi disajı merif kana alternatif düzüne. Rahne tecrübe rastı. Rahne dayın atıcı megrit spas bir spas. Amun havali ku stüdyona az dekoya tutim şalivan. Adlivan maştıkım min beriya vecik kediye jüveleri hatta ameli. Havali ku tabi bename bun havali ku organik azwajı maştıkım hatta bir derece çılav hürmet. Dedim işte
زمان کردی پیروز بر ناز زمان کردی داز کرمانجی قرآن هبل ماتنی هم زمان منه و مگر خدی دکلن نتیجه اون دارکه ام gerek çünkü balafa beden hiç afat tebrik için beden davici evler spas Gerek spas mamuste bimine dixêrê xweşiyê da silav û rêz heta bajarê Almanya. Berê temaşawanêja bername me didome bi rastî jî ez em tenê man dîsa em bixwe bixweman. Ez dixwazim tiştekî bêjim wisa berdewam bikim. Niha di weşana ew taybet de keda per film wekûn dizanin gelek heye. Ji kerema xwe hevanlo malpera per film bişopînin û bidin parvekirin û bidin şopandin. Ji hevalên xwe re pêşniyar bikin bila bişopînin bila abone bibin û dengê me daha zêdetir biçe gelê me em ji kerema xwe û hemî malperên per film ya medya civakî Twitter, Facebook û her wekî din hûn ji niha da pêşniyar bikin em gelek kêfxweş bibin. Mamoste Renas Pîro. Em dikarin stranekî din jî bi dengê te gudar bikin. Piştre hevalê Ahmet stranekî bêje, piştre ez bêjim em ê xilas bikin bername. Şehri hayde de payzo Gonya goşte to brezo Teu 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 reyvike Teu 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 rındike Şehri hayde de payzo Gonya goşte to brezo Teu ke teu 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 rındike Maşiri çifte zerenci yemen otolalu kari Teu 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 veyvike Teu 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 rındike Maşiri çifte zerenci yemen otolalu kari Teu 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 veyvike Teu 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 rındike Saat ميار أولين Birastî me tiştek ji bîr kir. Me qet behsa Dicle Fıratê nekir. Ya mirov nikare bername saatek de behsa Dicle Fırat bike. Lê birastî jî navên de çand û hunera Dicle Fıratê em bixwe ez li wira mezin bûm û hemî hevalên me jî li wira gelek ket dane. Gelek keda Dicle Fıratê ser me hemî re heye. Yani gelek li wira gelek şagirtên me xebatên çand û hunera pêk hat. û hîn jî niha zilim û zordarî çûxa berdewam e jî dîsa jî kar û barê xwe hunerî berneda. Em birêzdarî vê derê
hebuna Dicle Fırat jî em pîroz dikin ji ber ku ev jî xizmeta çand û hunera Kurdî gelek kir. Yani ji yek mînakan ez. Bixwe yani ez beriya Dicle Fıratê ziman nizanibûm. Amûr, an jî stran, tiştekî em nota, müzik, tiştek em nizanibûn. Lore em hînbûn. Em spas dikin ji bo xebatkarên û kedkarên Dicle Fıratê jî ji ber ku keda wan di vê programê de jî heye. û malpera wanê medya civakî jî heye. Ez bawerim li wira jî hûn ji kerema xwe bişopînin em ê gelekî xweş bibin. Belê hevalê Ahmet, hûn çi bêjin? Têbirate dema ku tu dihatin Dicle Fıratê hîn te biçûk bûy, saza te ji te mezintir bû. Ne er? Belê. Lê niha tu ji saza xwe mezintir. Gelek spas. Gelek spas. Di rêzê de strana Dicle Fırat em bixwînin. Dicle Fırat. Belê. Em bi hev re bixwînin? Ew jî dibe. Carna em jî vokal em bi vokal bikin işte. Yani strana me komê bû. Belê. Tu dikarî behsa komê jî bikî? Yani şkoya kom niha tuneyî. Niha tuneyî tu bi tenê wek Ahmet Jiyara dertikevî programa? û ji wê demê me vê stranê ji bo wî çêkir, ji bo Dicle Fıratê me çêkir. Belê. Ji ber ku Dicle Fırat ji bo me bi taybet bû. Pîroz bû, cihekî pîroz bû. Me got em stranekî wisa çê bikin wê baştir be. Belê. Em lêxin. Sol. Biraz sol be. Dicle Fırat, Golavane, Zamanı daykan tu dermani, Zaza kurmancı sorani. Dicle Fırat, Golavane, Mecnat tejim, Pendila nurani. Zamanı daykan tu dermani, Zaza kurmancı sorani. Yezdan yeke, ezronime, jbo gelle, xwe fedayime. Jiyanê re ez awirim, jinanet te wazadîme. Yezdan yeke, ez ronîme, ji bo gelê xwe fedayîme. Jiyanê re ez awirim, jinanet te wazadîme. Dilagire, bargirane, Newroz govendu dilane. Bi şekli xwe wek ghezale, ew keça zerdeştê kare. Dilagire, bargirane, Newroz govendu dilane. Bi şekli xwe wek ghezale, ew keça zerdeştê kale. Ew keça zerdeştê kale. Ew keça zerdeştê kale. Gelek spas. Spas baş. Devê stran got te min bir zaroktiya xwe. Ne wisa? Erê dema koma me hebû koma jiyan tê bîra we. Çoğan ay biram. Hemî jin bûn ez tenê xwardbûm. Heft bûne. Ferhat jî. Ferhat jî Ferhat jî çû ez tenê ma. Belê.
Tişte hemi çu estenim am. Beli tamaşavan neca em neha hatın davya bernameyê xwe. Nizanim pêşkeşvaniya min çawa bû? Ez cara yekem dikim ha. Cara yekem e. Yani bername ji bo min wisa rengê uzanın ekliser malpere yan jî ekrana temaşa dikin dixwazin zêde müzik pêşkevin. Lê ji ber ku roja zimanê dibû ku li ser vê rojî axaftin hebin. Belê. Lê kemaniyan lê tamam bibin yani. Ne çê dibe yani. Yani em karim digotina bêjim. Kerem ke. Êkî keda wan divê bernamê de ji derbas bûyî em yeku ji hevalê me pelê bigirî heta êkî temaşa me dikin êkî me dişopînin. Bu hevalê me kameraman. Rastî keda wan mezin zaten herî xurt awan e. Em spasiya ji wan dikin û em beşa ber kedê ditewînin. Spas ji wî te jî bernamekî bû wisa te bikaranî. Tu jî dikarî gotina xwe dawî bêjî? Xwe yanî ne hewce ez bêjim hestê ku min ê bigota min ê baniya ziman heva rênas ji xwe hanî ziman. Rast îro cejna zimanê Kurdî ye lê ji îro şûn da ez bêjim em hinektir Kurdî zêdetir têkin nava jiyana xwe wê gelek çêtir bin. Êdî Tirkî tune ye hevalazat. Tamam. Tisaziyê de jî. Belê temaşavan neja birastî jî em hatin bernameyekê dawiya bernameyekê ez em hêvî dikin ku dema we xweş derbas bû hûn di demên şûn da jî birastî jî em gerek vê rojê em tim bikin cej. Yani kengî ev gotina konuşuyorum anlıyorum ama konuşamıyorum ev ji holê rabû ev dem cejna herî mezin e ez wisa hêvî dikim. Dubare ez cejna we teva pîroz dikim cejna zimanê Kurdî cejna zimanên me hemî jî taca serê me ye û dîroka me ye nasnameya me ye û rûmeta me ye em dîsa cardin pîroz dikin em ê belkî carna dîsa demên pêş de em ê carna di malperên civakî de em ê dîsa werin li hemberê hev. Ez strana xwe dawî ez ê bêjim û piştre em ê programê biqedînin heya bernameyekê din bimînin di xêr xweşiyê de şev baş. Strana nîna nîna. Serçava. Hûn nailin ez stran bêjim ne? Tamam em ê wisa bikin em ê potporî bixwînin. Belê. Em ê potporî bixwînin wisa em çend potporî bi hev re bixwînin. Tamam. O zaman em ê axura te bigirin çünkü Ji sol em ê tamam. Em ê strana aramê Tigran em ê dest bi bikin piştre em ê stran nîna bêjin û piştre tu Aydın aydır dilolo Ted goçim gomlolo Vak derbas bunu ve kado Hayran ez haliyamlo Aydın aydır dilolo Ted goçim gomlolo Vak derbas bunu ve kado Hayran ez haliyamlo خورتانی گلک تشت خویزانی مدگو قیتم زمانی لب کرمانجی نزانی آی دل خورتانی گلک تشت خویزانی مدگو قیتم زمانی لب کرمانجی نزانی آی دل آلا تدگو چم نولو وقت در باز بول وگادو حیران از حریاملو Ninnaye, ninna ninna ninnaye, ninna ninna ninnaye, gevrerinde eminaye. Amnono ve şamnono, ninna ninna ninnaye, amnono ve şamnono, gevrerinde eminaye. Komama sernya komono, ninna ninna ninnaye, komama sernya komono, gevrerinde eminaye. Ninna ninna ninnaye, ninna ninna ninnaye, ninna ninna ninnaye, gevrerinde eminaye.
وسارو وقفارونو نينا نينا نيناي وسارو وقفارونو جوريرن دي ميناي شرما باركر كويونو نينا نينا نيناي شرما باركر كويونو جوريرن دي ميناي نينا نينا نيناي نينا نينا نيناي نينا نينا نيناي جوريرن دي ميناي Sarıldan sereçiyan hele berxwedan navazından Sarıldan sereçiyan hele berxwedan navazından Denge xorta xoşte min hele denge keçin dilovan Denge xorta xoşte min hele denge keçin dilovan Hele serhildan berxwedan serhildan jiyane hey hey berxwedan jiyane Serhildan jiyane Serhildan berxwedan serhildan jiyane hey hey berxwedan jiyane serhildan jiyane Ravestan ne karimeye piş ve çun arman camiye Ravestan ne karimeye hey piş ve çun arman camiye Denge karkel golistan ne çeku fellat goristan Denge xorta xoşte min hele denge keçin dilovan Hele serhildan berxwedan serhildan jiyane hey hey berxwedan jiyane serhildan jiyane serhildan jiyane Şevbaş Şevbaş patreve